سلاوستان شوان هجا بولتانا دمجبه شش ایواره از جوارا پیشکش کم و بوین و چهم دست به بولتانا خواه بکن. ده انجام تقینا بومبه که چاندی ده لباجار عفرینا روجاوای کروسان دو چکدار هاتن کشتن. جدرن آگاهدار جه عفرین تایبت جه آرکر راگهاندن کدو لسر ریا راجو لعفرین بومبه که چاندی ده اتومبیل که ججور سانتافی تقیا ده انجام ده دو جه چکداران هاتن کشتن. همان جدرن خوجهی تکس کرن کو او بومبه افسر کی کردن شامه کربو آرمانج لی او افسر جه مرنه رزگار بو و بتنه دو چکدار هاتن کشتن. بریا چند روزانجی لنزیکی دبستانه که لطاقه الاشرفی لباجار عفرین بومبه که چاندی تقیا ده انجام ده چکدارک هاتا کشتن و چند کسین دیجی بریندار بون. گروپ چکدار ده تو باران کرنا گند و باجارن روجاوای کردستان ده بردوامن. جدرن خوجهی تایبت جار کرا راگهاندن که گروپ چکدار گندن هوشان ابو راس و استراحت سقر ین سر باجار عین عیسی تو باران کرن. هروها گندن کور حسن سلیبی قزعلی یکو رژیم سوریه تیدا جه خودکره و دکوه نوبرا هر دو باجارن گرسپی و کوبانه ده تو باران کرن. ده انجام ده بریندار کتن وجبو نخوشخانه باجار عین عیسی هاتنه و گوستن. لروجاوای کردستان هزن روسی و هفشان و ین ترکی ده انجام دانا دورین لشکری ین هفبش ده بردوامن. جدرن خوجهی تایبت دانا زانین که ایرو دوشنبه هزن روسی و هفشان و ین ترکی دوریه که لشکری هفبش لگندن در دورا دیرکه لعالی سنور روجاوای کردستان و باکور و ده انجام دان. ده دوی و مهیده جی هر دو آلیان دوریه که لشکری هفبش لکوبانه انجام دابون که جه گند آشمه دست پیکر و گهشته تا به گندین روژ آفای گندواره کوبانه. هفدم فرینا بالافران لسر آسیمانین دوره. لروجاوای کردستان دیارده رواندنا زاروک و جوان جیر 18 سالی جالی پککی و پیده و بردوامه بیکوتری گری وی دیارده مترسیدار را وره کرن کد وی دماداویه ده هجمارک زاروک رواندنه هفدمی کو دانوستاندرین یک هلوست کرن و تیگهشتنه که کردی دنافبرا انجمن اجتماعی کردی لسوریه و پارتیین یکیتیان اجتماعی کردل روجاوای کردستان بریوت چه جناوین زاروک و جوان نوهاتی ینکو هاتی رواندن کوری باز نیوز و آرک تیوی بلگه کرنه اون روجا پنجشنبه بوری ده دوی تیر ماه 2020 ده زاروکا بناوی لینا عبدالباقی خلف جگونده تلکرم یه سر بدربیسی و جاریه گروپا که بناوی جوان شورشگر یه سر بپیده و هاتا رواندن. زاروکا بناوی رونی ده دارا داری یا 10 سالی روجا 29 حزیران بوری لعمودا روجاوای کردستان جاریه چکدارین پیده و هاتا رواندن. الباجار قامش لوجی بریا 4 روزان چکدارین پیده لدورا پیشسازیه زاروک بناوی جودی عدنان محمد تمن 14 سالی رواندن. هروها زاروک بناوی عدنان محمد جدای بویه تاخا قنات سویس 2006 لدورا پیشسازی رواندن. لباجار کوبانه و گندواری ویجی زاروک بناوی عماد محمد حمو جدای بویه گندی قلا 12 ماه 8 2014 ده دوی سبات 2020 ده جباجار کوبانه هاتی رواندن. زاروکا بناوی فاطمه الزهرا رضوان سعدی جدای بویا گندی جارقلی یک کوبانه 3 نیسان 2005 روژا 13 حزیران بوری ده هاتا رواندن. ده 12 حزیران بوری ده جی زاروکا بناوی جهان شیخ محمد یا 16 سالی جه خلکه گنده کفرشیلی یه گندواری عفرینا روجاوای کردستانه جالیه پیده و جتاخ اشرفیه حلب هاتا رواندن. هروها زاروکا بناوی امل عبدو جدای بویا سال 2005 خلکه گنده خدریه ورنده عمر بکر جدای بویا سال 2006 خلکه گنده حاضره که هر دو گند سر بنافچه بلبله عفرینی ونه جو سال 2017 و لسر دسته چکدارین پیده هات نرواندن. گریدای همان مجاره تورا سوریه اما فیمروانجی بریا چند روزان راپورتا که ده آماجه کر که 86 زاروک جکورو کچن روجاوای کردستانه لبا قصده رواندینه با ارمانجا لشکر کرن و تبدیل کرن آوان دشرانده. ده سال 2014 ده ریخستنا بانگا جنیف لگل یپکه لسر قدغا کرنا لشکر کرنا زاروکان لدور ارمیلان لکردستان سوریه ریکفتنک امزکر. دسیسیه تباغا 2018 ده ریخستنا هیومن رایتس ووچ راپورتا که ده نپابندیا یپکه بریکفتنا لگل نتوین یک گرتی براوستاندنا لشکر کرنا زاروکان راگهاند. ده تیرمها سال 2019 ده ریکفتنک نابرا نتوین یک گرتی و حسده ده جبوب داوی کرنا لشکر کرنا زاروکین جیر 18 سالی
li Rojavayê Kurdistanê û deverên jêr kontrola Hesedê de hata îmzekirin. Ku serkirdeyê Hesedê giştî Mazlûm Ebdî bixwe li ser îmzekir. Qesedê biryara qedexekirina leşkerkirina zarok û ciwanên li jêr 18 salî derxist û got ew ê sizayan li ser her firmandeyê biryarê bin pê bike bisepîne. Pisakûn hawelatiyên Rojavayê Kurdistanê û piraniya çalakvanan di torên civakî de belav dikin û dibêjin ew e ji ber çê ev proseya berfireh di revandina zarokan de dubare tê encam dan. Ev raporta ku niha medîtiye navên zarokên ku hatine belgekirin ji beriya çend rojan ve heta niha ku ji alî pêdê ve li deverên cuda cuda yên Rojavayê Kurdistanê hatibûn revandin. Li Rojavayê Kurdistanê di çarçoveya hefteyeke çalakiyan de rêxistina pedekesê ya bajarokê Girkêlegê semînara siyasî ya pêncan bi rêxistin kir. Duh şeva yekşemê rêxistina Girkêlegê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye bu roja pêncan li ofîsa pedekesê li Girkêlegê semînareke siyasî ji endam û kadrên xwe re pêşkêş kir. Semînar ji alî Ebdulkerîm Mihemed berpirsê giştî yê rêxistina pedekesê û Salih Cemîl endamê komîta navbendî ya pedekesê ve hatin pêşkêş kirin. Di semînarê de pêşatayên danûstandanê di navbera Enekesê û Partiyên Yekîtiya Niştimaniya Kurdî li Sûriyeyê de û dawîn pêşatayên siyasî li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bi giştî hatine gengeşek kirin. Süleyman Oso endamê desteya serokatiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê de lêdwaneke taybet de ji bo arkê da zanîn ku hîn qunaxa duyê ji danûstandina navbera Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê Enekesê û Partiyên Yekîtiya Niştimanî Kurdî de dest pê nekiriye û niha amadekarî ji bo destpêkirina qunaxa duyê ji danûstandinan tê nekirin. Piştî ku heftê geştin navbera Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye û Partiyên Yekîtiya Niştimaniya Kurd hate ragihandin. Tevaya gelê Kurd çavereya destpêkirina qunaxa duyê ji danûstandina navbera her du aliyan de dike. Nûçeya destpêkirina danûstandinan navbera Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye û Partiyên Yekîtiya Niştimaniya Kurd de hatiye belavkirin û behsa mijarên gotobêjiyan jî kirin. Süleyman Oso endamê desteya serokatiya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di lêdwaneke taybet ji bo arkê da zanîn hîna qunaxa duyê ji danûstandinan navbera Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û Partiyên Yekîtiya Niştimaniya Kurd de dest pê nekiriye. Eroha Süleyman Oso da zanîn ku di demanha de amadekarî ji bo destpêkirina qunaxa duyê ji danûstandinan tê nekirin. Di demeke nêzik de qunaxa duyê ya danûstandinan wê dest pê bike. Weka Oso daya zanîn ku mijarên gotobêjiyan di qunaxa duyê de wê gotobêjkirina xalên rêkeftina dihokê ve ya ku bingeha serekeye ji danûstandinan re. Di 16 Hezêrana Bûrî de Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye û Partiyên Yekîtiya Niştimaniya Kurd daxuyaniyeke hevbeş belavkirin têde gotin ku geheştine nerîneke siyasiya hevbeşa pabend ku di encamê de rêkeftinên destpêkî durust bibin. Rêkeftina dihokê ya sala 2014 derbarê hukmranî û hevpariyê dirêveberî û berevaniyê de wê bingeha sereke ve ji bo berdewambûna danûstandinan navbera şandên her du aliyan de da ku bigihêne rêkeftineke giştî pêşa rojeke nêzik de. Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye û Partiyên Yekîtiya Niştimaniya Kurd di daxuyaniyek hevbeş de spasiya Jeneral Mazlûm Ebdê kirin ku ev înisiyatîv pêşkêş kir. Eroha spasiya Serok Mesûd Barzanî û Birêz Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê kir ku berdewam piştavan bûn ji bo yekrêziya Kurdî li Sûriyê. Belê temaşevan hêja her Birêz Süleyman Oso endamê serkirdeyatiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê mêvanê me da ku em bêhtir bi zanyariyan jê werbigirin. Dem baş Birêz Süleyman em dixwazin tu ji me re behs bikî qunaxa duyê wê kengî dest pê bike gelo demeke destnîşankirî heye yan na? سلاو جو وحمود مشاني بري دم باش سلاو جو وحمود مشاني وغري دم باش براستي وكون زانن يعني قناعة كمين او نرينا سياسي اهبش بو ايرو كار لسر قناعة يمين دبي اج قناعة ام وابخالي بوما اتفاق بونسر او يعني اتفاقيات هوكي او بنقهك بجيرة او خالي اتفاقيات هوكي ويعني مناقشة بين ايرو تحضيرات بين يعني بان دماجوية تحضيرات ايش قونا غاديم تسبي بك او تحضيرات انا واليات انا بيتر الطرف الراعي او تبيني يعني تحضير دكو جير كار دكي
إما بخاوك أنجمان أم جير آمدنه يعني بو أم دس قناعة ديم بكنو أم بيبينه بدمك نزيك ده أف يعني مرحلة أف قناعة دس بيبكي وأم بدزوترين دم ده أم كارم بكين يعني أنشامني بربجاب بو أم كاربن مسكيني كي بتملتي وخاكو أم بكين يعني ريكفتنك يعني نهائي لسر حمو خالين بو أم بابدوري اخافتنی سر بله برز سلیمان کلانا کردی دبیجه کو قناغ دوی جدانستاندن نافبر او پیده ده هنکی درن کت تأخیر بو گلو صدم چنه هن ریگر کلام لپیشا و هنه اصلانگی هنه نا والله سبب نا ام هردو طرفا ادمين بلكي كي مسالني تكنيكي بون يعني طرفي راعي يعني نا مدبون يعني ما يتني تحضيري كرن يعني ما هو امريكانا وقصدي يجبو حاضر بونا في مسألة ان شاء الله ام دبين دمكنيسيك دم كاربن في مسألة تسبي بكن وك يعني اجماع كيشي هي دامد انه كاربن زو في مسألة قوي بين اجبر مثلا دمي قلكي رينجت في قناغا السيار بله مجارن اداری و لشکری هونی چاوا بحث بکن مجارن إداري بتر وقت وقت مقابلي مرة بقيادي وآلي كرين ويري مجارن لشكري بتر بقصدي وقيادة قصدي في قريداي أو مجار حكي أمسات سكني وما قفتوغو كرن وآمدبونك هي يعني إنهم قاربن ومجاري يعني داوي بين يعني كار سربي مجاري جيد بله برای سلیمان دوید ما داوید مدید کو گلک زاروک جعمود دربسیه قامشلو کوبانه حلب شهبای جالی پیده و عطوم رواندن ده مجارن وده ده پشنیارن وده هنه کو اون هن مرجان یانجی پشنیاران جه پیده را پیشکش بکن دا کو اف لشکریان نچار وره راوستاندن یانجی رواندن زاروکان بزوره باش اف براستي ام يعني افدمك مثلا ربان زاروكا سكني مخابنت في قناغا تالي في قناغا قوملتي ما يعني هي فيك جريدا لسر اف گفتگوی اندنامو بيدي ولي جريويت شيء به هي فيك قالك مازن سر جريد او طبيعي يكجي انجام يعني دانوستندنا سيمها الاسكريان نشار يعني خطرة وستاندن يعني ولو دبنا به كورونا بس لسر داخوازا مبو انه اب يعني مثلا بيسك ناندن حتى كم كاربن بداوي بينن يعني اب گفتگو ادنام موده ودنام بيدت دمك نزيك ديتنك دنا مو قصدي وامريكانا شيء بجار ده مثلا اني زمان ومغو غرك يعني اب مثلا بيسكنا عندن يعني حتاني كو مفاوضات گفتگو ادنام شيء بداوي ببن جبر اجواني كلكي ايجابي خلق عندن او مثلا سكناندنا يعني لسكريانا شار سيما يعني قالك رحتي الجن خورتا شكر وبنقاك الجموان شكر انه كش تشيو بون فقر ان هندري وليت ويرو فقر عملت مش هندري وليت قالك مثلا جي مناقشه نامد ومشكاك مظلوم جي قصدي انه دمك دنجي مثلا براوستاندن مثلا الاشكريان شار بله لي او مجارة رواندنا يعني زاروكا براستي يعني جي مخابنيه في قناغا كو ملت تفاعلك كده ملت يعني رحتي كده بين فان حواراتي قدنا موان دي شيء دبي يرو جار ده مثلا يعني رواندنا زاروكا قد سرهولي يعني جي مخابنيه وما افدنجي يعني كهان قيادة قصدي ومقو اب مثلا دبي بي سكنا عندي جبر اب ترسي يعني اب قوانين ناف دولتين ترسي يعني حتى ترسي قوانين اداره ذاتين يعني يك بير باندن بي ازنا جاوي وبابيوي بشحقي زاروكم فانا يعني 12 سالين 10 سالين 15 سالين 4 سالين ابدن ما غاندي يعني اولين قيادة قصدي وموجودي دبي اب مثلا بيسك ناندن براسكي اب كاركي يعني تجي ما في بروفاي حتى تجي
يعني مسألة اتفاقات وتشتي كقصدي توقيع كريل سرب فان يعني تسكين ناف دولتي تجي وقت بي لشكر كرنا زاروكا ودرباسونا وان ناف يعني كراشنا وان شكاره. بله برز سليمان هنا علي دبینن کو اف سیاست کنها ته مشاندن رواندنا زاروکان هلمتن بنچاف کرنا امبیژن رواندنا جوانا جیل هن باجارین روجاوای کورسانه دخوازه دیالوگا کردی پوچ بکه یا جی بکه ارمانج اون چه بیژن بيقومان امجد بينن ايك في كاري دكي دخوازه يعني استهدافها في ديالوج دكي استهدافها بيفين دكي استهدافها يكريزيا يعني ارمانج كرنا يكريزيا كردي دكي افكار ناكف خدمتا كرداتيه وغرك بربرسين في مساله دزودرين دم في مساله بسكنين واب نجي يعني براستيجي ام تبينن اب دفان اجواء بويرو هيفيك لكملت ماشي بوين وديالوجك هي امريكا بن اتفاقات بقدور بكن افكاري قولوا بكن يعني ايرو شرعمه براستيجي جي يعني قال لك عاجزي وشرمزاكرني مثلا يعني برنا زاروكا بموافقه جوان وباغوان افكارك قال لك خرابه وناكب خصمتا يكرزيا كردي ودوي زوترين دم دبسكني واقوتن ماشي كمظلوم جيرغوت كيوش قيادات قصدي جيرغوت بله برز سليمان اگر ام بحثا صدام بكن ام اگر ام بحثا صدام بكن دسبيكا خفتنا خدا تقول بشتي سه هيفان جارا كدن افهمت هاتا يا جي دسبيكر قالوا تو ترسيل سر دفين روجافاي كورساني هنا حطاكو بيدي دسب رافاتا بنشاف كرنا جوانان كريا سدمن دركتنا فان هلمتان دفي دميدا چنه والله ام دبين زاروك تجار انك على بربانيه برولات بك يعني مثلا يعني اختطاف زاروكا او رباندنا زاروكا نشبو بربانيه ونشبو تشتكي براستيجي اب بتر اجواء هيفي وباوريه ايجو تشرع كردي تشبوي نفر دو طرف هذا وان يبي الجمله تشكين بالعكس يعني ام دبيجن يعني مثلا نقري تايب مترسي او خطرين كهنه هرتم يعني ملت ما يعني راستي تهديدات ادبي راستي قال لك مخاطر ادبي لنبره باندنا زاروكا مري كارب يعني مواجهه بان تهديدات ابك او فان تهديدات بسكنين او مرو بروانيه برملت يوقت بله افزاروكنا جيوان دبستان افزاروكنا جيمان حميزه جوان وباوان والله جنك هات جم مالامي دقريا دقولاوي مهين لسر وقت بي بطاق دقريا لسر بوزا دقريا اولاوي يعني شوية هاش ديوان بعلمي او جاوي وباوي تبدا تبون جمع براستي يعني جي مخابنية او مسألة في سكناندن زودرين دم دي بله برای سلیمان قناغا یکم وقت تیگیشتن وقت تفاهمه که هاتا رگاندن اگر های پشتی دانوساندنین قناغا دویم رکفتنه که فرمی وره امضا کرند نافبره واو پیده ده ام هيفين طبعا يروشاغا ما بيبينا كن هيفي ما قال كي مزنون وميكاربن بجين ركفتنك لسر حمو خالان جا إرادة هذا أمي كاربن بجين إما بقوك أنجمان عن اجتماعي كل وقت شاو دوان ركفتني بريجي أم جديبون ووقت أم يعني باوريا ما بنفسها ما هبون وميكاربن بجين أنجامنا ومكاريب ودفي مسألة جي دفيها بيبيني دجي ام باش تسهيلات تقدمين وام راستي قال لك كي استنجيا ابونشي وقت انجمان يعني قياده قصدي جيزاني وامريكان جيزاني وقت انجمان ما قال لك تسهيلات قدمان دني براستي ام ديفيجن هيفيان باو انه طرف دنجي اف اراده الجمو يهب ام كارب تدرين دم دي بجين وقت بي انجامنا بله برای سلیمان يعني هن پرسمن درباره کمکوژی عمود ده و کار کمیته دنافبرا هر دو علیان ده هاتیه دامزراندن هنه او کار کمیته کو الهافاتن کمیته الهافاتن دنافبرا هر دو علیان ده گشتیه چه قناغه که؟ والله او كوميتا يعني جروجا يعني هاد دام مزراندن اما وك انجمان بشكريا ويكر وما توجيهات دان انجمان اخوي خوجهي عمود انه كاربن بوار علي كاربن جبونا كوم كاربن في برسكريكي تشار سربكن وابياجي و يعني وقت بي صدمك
اضافي بج بو باوري بيتر دنا ملتي ماتشي و يعني برينا عمودي بالحيم كرن وام تجاوزها بمساله بكن طبيعي اف مساله يعني طرف رئيسي تيدي مالبات شهيدان يعني حكما بريكشي او اريب كن سربي هباتني كوميتا قاوا بوي ما فيكيا ويكر ومغو يعني كاري و بيروزي وشي لازمي هبجي امي بور علي كاربن مخاب النتيجه دركتنا هن اندامين كوميتي لسرا كاندني ولو حبك حالك عاجزيه الجمالبات شهيدا شكر ونتيجه بلكي حبك عاجزي كي بودا يعني يقولوا تون هات خندن اما وك انجمان ام بشكير نجبي مثلا بله بري سليمان هن آلي دبيجن كو انا كسي مالبات شهيدين كومكوجي عمود التحريض كرنا كو بفي بشنيارا يعني جي بشنيارا قصدي بشنيار كريه جبول هفاتني و او مالبات تحريض كرنا تشتكي وهي والله كوبوي تشتكو قصدي بشنيار كريه قبولنا كان انه والله يكيتي عرقله شيء كرنو او كرني يعني شبونا قبل هفاتن تشينل يعني اما راستي وك بارتيا يكيتي ام يعني طرفكي سركنت في مسألة إجبر هوالي ما يك شهيد شو يأراس فنجو لسر بشتا متبع ما شهيد شو يعني نت دوي روايتا يعني بردفكي يبكي قوت او روايتا قو راستي دوات ان ندوي روايتا هوالي ما لسر متبع ما شهيد شو وبل كي بينجي شست هوالي ماشي برنجكي يعني نقاش يعني او هيسير كرن او برن قامش دي وقال لك يعني اساليب نباش يعني بوان ركرن دقرتني دي اما وقت بارتيا كيتي تجاره ام داريه دنا شغلن ام هذا استيفنا كش اشكرني جروجا في افكار دس بكر مغو ام تشديد اما ام كردايتيت كن ام نبعث لي انتقامي رنا ام تجاره بوغي عقليه ناس شغلن ام بعقليه كردايتيت شغلن وام طرفك سركت في مسألة يعني وقت مغو أول كي ما شهيد شو سبشتا مكتبه بيجيش حوالي ما إهانة بون وخصتن حفصة وزندانة وأساليبني نباش بوار استعمال بون مكتبه ما وقت به هات يعني دست هات دانين سر دقلوا له جيد مغو ام بارتيا كيتي امي يعني تابل بارتيا انجمان اجتماعي كردي وحمو شخصيات وطني ووقت به سازين انجمان اجتماعي كردي ام بشكيرنج في مسألة وام تجارات تاريخ ما شغل وشغاك ام نب يعني شارع سركرنا بيبرز كري كرا بقانا اشكرا ميتر كتانا سر قادني بيكوت ام نبيرن ولو اما براستي موقف ما دياري وسياسة ام زلالة ام تجارات تاريخ ما شغل وافتش يعني اندامي كوميتا الهافاتني اكشي بوي او تفد زانن بچرنگي ما بشكريا وان كري ومتعما وان كري جو مسألة چارەسەر ببیش بەرالوەستا ئەمە کوردایەتی نەتشتێکی دنە ئەم نەک عەقلیان انتقامی شغل. بله گەلک سپاس ji bo mêvanê min Birêz Silêman Oso endamê serkirdatiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê gelek spas ji bo beşdarbûna te. Nirxê dolarê Amerîkî li hember lêreya Sûrî di guhertinê de berdewam e. Nûçegihanê Arkê ragihand ku îro li bajarên Rojavayê Kurdistanê nirxê $1 Amerîkî li hember lêreya Sûrî bi 2320 lêreyên Sûrî hate kirîn û 2306 lêreyên Sûrî hate firotin. Derbarê nirxê kelûpelan jî nûçegihanê me da zanîn tevî ku daqetenek di nirxê dolar de çêbûye li hîn jî nirxê kelûpelan û hin kerestên din wekû xwe giran mane. û sedema necîgiriya nirxê dolar li hember lêreya Sûrî xelkên Rojavayê Kurdistanê bi zehmetî debara jiyana xwe dikin û di rewşeke xerab de derbas dibin. Ava ve xwarinê carekirdan li ser bajarê Hesekê ji alî grûpên bi ser Tirkiyê ve hate birîn. Ji denê Xweceyê ji bajarê Hesekê ragihandin ku ava ve xwarinê ji aliyê grûpên çekdar yên ku dest dayîne ser wêsgeha Elûk ku avê dide bajarê Hesekê gundewarê wê hate birîn.
وێزگەها عەلوک یا ئاوێ dikeve gundewارê serî kanî ku niha dibin destê grûpên çekdar de ye û ava vexwarinê dide derdora 600,000 kes li Hesekê û gundewarê wê. Di navbera herçend rojan de grûpên çekdar wêzgeha Elûk ya ava vexwarinê digirin û avê li ser bajarên Kurdî dibirin. بله تماشاوان ایجان نهاجی از برای خوب بدم منو چگانی ما دار عبدو جه حسک باوی کی زندی لگل میدان باش دارا دوی گرمایه ده خلق چوا دابر جان خود کن و خلق ببره خلق چوا آوه دابین دکن کو آو چند روزن هاتیه برین. قصدي يعني وكي إيرو أف حفت روج أف نهاتي حسكي يعني سبنية وتيكا روجا حشتاد بكارم بيجن بقشتي يعني خلقن بجاري حسكي وسبب جاتير بأف مينن لي يعني بكارن مثلا برنجكي زحمت اگر صارين جي گوشخوار بكرن او جي بيراتينن او آغاد بيراجي براستي او جي يعني شوربون تيب هي جبخوارنير جي قلكي نابد نرخي يعني حر خزانكي بوبيش درميل بكرن جوان صارن جاجي او جي نرخي بويت 4,000 ليرين سوري ام ببيجن هاگر حر مالكي سي صارن وجير لازم بن حفتي كده 12,000 ليرة سوري ودري بدن حر حفتيه كده اجبري يقولوا يعني وقت برساته شوا خدا بار دكن هن بير هن نافطاها بيرن او بيرانا بسجريك نايب خوارن اوا شورن بكارن بلكي كاربن مكيفه اويل سر بشغلين يا اندري خطي بشون يا فراغي علاوه خطي بشون لي جبخارنير نابل يعني بفيرنجي هاني يعني حتى انها يعني روش حتى كنجي وها بردوان بدارا وكو لغور آگاهی و زانیاری انت يعني برسجريك نهبون براستي برسجريك الكتريكي هبون او محولي الكتريكي تعطيل كتوان به اف دمن داوي براستي شر وهفتون برا وان جروبين چكدار ايل سري كان يه هبون اف شرايا يعني هناك تعطيل كسي دن مثلا كارمندي درن روجانا هرن سر محطة علوك بساكنين وبشغلين او كارمندي حكومة سوريا الكاريا روسيا خديجين المحطة او جروبين چكدار ابراستي يعني تسجريكا جوان تشيدكن بله تشتا از كارم بيجم يعني تشتا جرينج اتفاقية هي انا اتفاقية هي نافبرا روسيا وتركيا وريجيم اب اتفاقية هاني يعني دهيلي جو اب محطة علوك تمامتي هيك بندستي الريجيم السوري قبل قلت بندستي الريجيم السوري وجروبين چكدار سر تركيا بتيجا نامين از باور دكيم وحتى آستكي باش وآبا حسكي وچاره سر ببب الجوري يعني الجوري كارمندي دزقها آبي إجمار دبيجن وأف اتفاقية هاني ويعني بجيكرين لكنجي أو جي نخوياي مديارة بله جالكس باس دار عبدو نوچگهاني ما جه حسكي جالكس باس جبو زانيارين تا لسرانساي روجافاي كردستان روج بروج روشا خلقي خرابتر و آلوستر دبه او جی به صدمه خرابونا روشن خدمتگزاری بگشتی هر در کتنا کریزا آوه و الکتریک جعالیه کی و هر جی گرامبون و نبونا نان لالیه کی دن در کتیه کو اف یکم جاره آستا روشا خدمتگزاری لروجاوای کردستان دگیجه و آستا هری خراب جبر خرابونا روشا خزمتگوزاری لتوایا نافچین کردی لروش آوای کردستانی ایدی خلق ده آستانگی یکم زنده در باز دبن و بزحمتی ده بارا جانا خود کن. بتایبت کو اوه یکم جارا و آستا خزمتگوزاری لروش آوای کردستانی دگهیج آستا خویا هری خراب. لتوایا باجارو نافچین کردی لروش آوای کردستانی چل حسکی قامشلو عامودی دربیسی بیانجی درکی و دروبرن ویبه.
روژ بروژ روش خرابتر و آلوستر دبه همش بر درکتنا کریزا الکتریکه کو اوه دمک چیبویه و الکتریک لسر خلکی هاتیه برین هفدمی بلندبونا پلین گرمک و حتنها اف کریز نهاتیه چاره سر کرن تبی بلندبونا آستا گلیو گازینین خلکی دبره لتبی وی کیجی هنجی کریزا الکتریکه بردوامه همجی درکتنا کریزا آوی چل باجار قامشلو یانجی لباجار حسکه به کو لگورین و چگهانی آرکیج و باجار حسکه دایا زانین کو کریزا آوی هنجی بردوامه و اوه چند هیون روشا آوی بوی رنگیه کو تحفتیه که دا جارکه آبل سرانسری باجر پیدا دبه او یک هشت خلکن باجار حسکه دروشک خراب ده درباز ببن و بزحمتی دبارا جانا خوب کن و سربار کرجی کو بشک جه خلک باجر نچار دبن آوی بکرنش بر پیوستی وان با آوی گلکی هیا به تایبتی کن هاورزی هاوینی و آو گلکی تیبکار آنین درباری نرخ کلو پلان و پیداویستین جانین روزانن و چگهان مدازانین جبر نجگریا نرخ دلار امریکی لهم بر لیره سوری ایدی توایا نرخ کرستان لبازاران گران بویه تبیداکتنا نرخ دلار لهینجی او کرست وکو خو گران مایو تداکتنک نرخان تا چه نبویه لالیه کی دنجی جبلی پیدابونا هردو کریزین آو الکتریکه نهاجی کریزا نبونا نان و کمبونا آر درکتیه جدرن خوجهی جروجاوای کردستان تایبت جارکر راگهاندن کو جاره کدن کریزا نبون و گرانبونا نان لروجاوای کردستان و بتایبتی لباجار قامشلو درکتیه و که جدرن خوجهی دانازانین جبلی گرانبون و نبونا نان آرجی لباجار قامشلو کمبویه و به نرخکی گران جبوی نان خانیان تفروتن هروها جدران دانا زانین کو خدان نان خانیان رازی نابن کو کار بکن جبر گرانیا نرخ آرد و کمبونا نرخ نان کو هاتیه دست نشان کرن دوی درباره ده خلکن روژاوای کردستان دبیجن پیوسته چاره سریک بلز جوی روشا خدمتگوزاریه یا خراب را وردیتن جبر کو اگر روش بفی آوائی بردوام کر و روش روش بروش خرابتر و زحمتتر بود دوی دمیده بری روش آوای کردستانی کارستان بیه ناجی برز رضان شیخ موس سکرتر دسته سروکاتی انجی سرکرداتیا شپیرا پیشاروژا کرد لسوریه لگلمنه دنباش برز رضان روشا کنها خلق گشتیه تیرا درباز دبه صدمن گشتی چنه چارسر چنه دنباش براستی تشتێک وە ئیرۆ لە کوردستانە سووری چێ دەبێ و ملەتێ ما قۆناغێک هەری زەحمەترە دەرباز دەبێ سەدەم گەلەکن سەدەم یەک جێ هین چارەسەریەک نهاتیە دیتن ji rewşa Sûrî ji krîza Sûrî bi tevahî re hîn jî kê rewş di astengê xwe şer û pevçûn دەرباز دەبێ هین دەرباسبوونا دەولەتە و گەفێن دەولەتە لەسەر سووری بەردەوامە هین ژیکێ ڕەنگی ئۆپۆزیسیۆن ڕۆلێک خەراب لەی زێوەکە بۆ ینی ئەو هەواڵێ وا یەگۆل حەسەکێ دیار کرد gelek sedem hene û tevlu lojikê peyedê yê bo îro xwedibînê ewa xwediyê rêveberiya îro dar kevê herêmên Kurdistanê ew jî heta niha nizanin çareseriyeke durist bibînin ji van astengê zor yê bo milletê Kurd têra derbas dibe. Lê rastî peywendiyê me rojana xelkê me re hene dundurê welê de em dibînin çi qasî zehmetî cemwan hene xeynî ge birçîbûn û kêmkirina kehrebê û avê teknolojikê metirsîn gelek cemwa çê dibe tirs çê dibe nexwasin dema dawî gefê rejîmê gefê tirka ev rûniştina geçê bûyîn esedana û gefê wan ev hemû jî kê yani rastî gelek yani xelk ketiye alozeke gelek zehmet da yani ez bawer nakim ez nizanim heta kuja estê wê milletê me karibê berevaniyê berxwe bike û karibê jiyana xwe berdewam bike lê ez dibêjim yani ev jiyan yani wê gelek alozî jê re wernekirin ez bawer dikim heta demek dirêj karibê berevaniyê bike nexwastim tevlû veqan tiştê yani gema behs kirî meselê birçîbûnê û tazîbûnê û şer û nizanim çi tevlû lê û jî di mêzênê yani peyedê berdewam e siyaseta xwe de ya leşkera neçar da direvandina zaroka da yani ew jî helwestek nefsî kûr li cem xelkê ava dike tevlû yani bi rastî weke yani dema çûyî
يعني بهنك هاتا ملتي كرد للسربادا مستاندني تشي دبن دنابرا انجمنا اجتماعي كردي وبيديدا لازبح وردكم دفي بزوبون جارة سريع وريتيتن جفي برس غريكيرا لأف برس غريكا كورا اللي جاب خلقي ما جهايا دم أصلك نما كاري بحوريا بيني بفان يعني اف اجراءات بالدمكيه قلتنا دي تنجيرا. بله برز رزان یاسا سیزر قیصر چاوا باندورا خوا لسر دابرا جیانا خلقی کریه. تدي يعني بريها وقت قضى يعني قانون سيزر وقت قوات الامير بيك بين تندري سوريدا يك جوان الشرطي وات او جو باندورا خونك الخلقي. يعني براستي قيادك يعني حتى داوي جهجرتي بو جبار يعني في مسألة دا ريجيم دور خراب دليزي براستي ريجيم رونك دليزي دخوازي بو يعني دبيجي يعني دفي از يعني دفي ملتي من تبدا وري شوطان دل جو هناك نقلك غريغا يعني براستي في برسيدا يعني تشتا يعني دبي دري سوريدا وقت ما جو قال لك سدمن يعني حتى انها يعني سدما سركي او بردوام كرنا الريجيم دفا سياسات قوي شيرور ديجي ملتي سوري بالتبعي بردوام كرنا فان كسير دستهلاك حتى تندري عريم كرديدا فان سياسات قوي نقل لك درست تندري سر آلية ملتي كردا يعني تنسيق تند نافرا تنسيقك جديد تند نافرا دولتا ودري سوري دغو كاربن اف سيزر باندورا خراب لخلكينكي لقيادكي سيزر اوجي كي باندورا وخرابا ونلغور شرط ومرجيكو امريكا غود وامي بيك بين غوني كاربي خلق تزراري جينبيني قيادكي يعني تم قالنا حمو برياري بو تينا ستاندن دجي ريجيمي بي دجي يعني خلقي بي بهتر خلق لنا ويد ديني وامشكي تشتكي براستي ندجي قدايا او دهيليغو بلد يعني نما كاري يعني حتى فيزا في قبول بكي نما كاري برابانيه بوش يانا قبكي. بله بريز رزان امزان كو سي برزغريك ايرو لروجافاي كورساني هنا آوا و كهرباء الكتريكا ونانا يعني سدمن آوا و الكتريكا ديارن سدمن ناكوكين سياسينا وجروبين چكدار يعني نافرا وانو قصدي دا جزيره روجافاي كورسان وكو سالكا خوارنه تناس كرن سدم چنا كو نها ماده هري سركا بيجن نان ايرو لويدره جرام بويو كيما صحيح يعني نبتني يعني افسد من براستي قال لك يعني تشتغل وبوتي سدمنا سراكينه مساله كهرباء واوي ونان يعني ايرو من برسي يعني بهاي نان ربطك نان ايرو هابو 1000 ورقه سوري 1000 ورقه سوري يعني لها يعني بهاتره اوروبا يعني ايرو ربطان نان اوروبا دا بيجي سنتيا 10 سنتيا نقاسي ويب ربطان نان بالبري سوري دا تم وقت قوتي انه او بقى وبيجا خوزي نانكي باشبا براستي يعني برسك يعني قال لك زحمته كاربي برسغاوي بدي جبر قال لك جهات هنا قال لك آلي هنا يجو باندور دكن يعني أزانم حتى ها دندري روجافاي كردستان دا يجو بلاب دكي دناف خلقي والفرنا ريجيما دولتها يعني هي حتى هذا دستي واضحة لي يعني او حقيوي او دجي كركه بهاي والقاسبه ونو القاسبه اد ظالم يعني ايرو فان باجران فان فرناد ابن اردي بوتي بلافترن ولو نتشتكي ناردك باشا لي دميني يعني كسكارن قبول بكن بخن لي براستي يعني قالك زحمتها كارب من بردوام بكن في بله درانجام وچبن بريز رزان درانجام وچبن اگر روش وها بردوام بو براستي يعني از باور معكم خلق كاربي حتى في مسألة بردوام بكي ام لبيشيا كارستك قال لك مظلم ام بيشيا برتشيبونك قال لك مظلم جبر وقت ما قلت نتني السدم كهرباء وآفا ونانا يعني خلق فريق خلقي تننا كاربي تشتكي بكري يعني معاشي خلقي نما هيا كرجب خلقي نما هنا يعني روشا واي ابوري كل يجي الوزا شرطنا زحمتنا درواز دبي يعني قال لك زحمتها كارب حتى يبردوام بكن وشنو كارب فرتنا
ترس هيا برتيبون هيا كهربتنا افحموجي كي وبه لي خلق نما قبول بك از بيجم اف جارسريه جفيرا نوي كرن ويعني از بهوردكم بلكي يعني او شورشن شي بلكي خلق دركه في جعدان نما في مساله كاربي قبول بكي وكشتن شي ورفاندن شي وخلق وبخوازي جبوق وجيانا خبر دوام بكي يعني قالك شتي خراب قالك جارب كي يعني از بيجم يه سدم يعني يه برسيار دبر بردوام كرنا زيدا جارتي شوا فيديا جبن او ايرو دست هلاكا دهرمي كردي دا دفي بزوي كاربي لشارة سرينا خرد بقري شارة سرينا درست بقري خلقي بكي بجدار برا يعني اب دفعتني اب دامستاندني شيء بنتنا برا فيدي وانجمني دا قالك بزو ترن كاربن بريفا ببن وكاربن بقنا هف قيمانك جو تشتكي جديج بو ملتي كرد بدن جبن او دامستاندري كشيد او لفاتنا شيد وبيد بي سدمك جو ناكوكي دنا برا واو ودفرنا ديدا كي جارسين جيرا ورنا كرن وامريكا ايرو غرك بزيرو لبيزي امريكا ياغو قدديد يعني خدي سيزر خدي لي هارين يا بجدي يا ويا خلكي هارين را غرك كاربي جارسري كي بديني جبان استنجي زور يغو ايرو ملتي متيرا درباز گلک سپاس برز رضوان شیخمو سکرتر دسته سرکردایاتی شپیلا پیشروژا کردستان سوریه گلک سپاس جبو بشتر بوناته بله تماشاوان هجاب وی آیام بیشتن داویا بلتن اخواه هر شاد و بختور بن